Okej, vidite kako sam gub. Vidite, gori mi noga. To se mora bolje. Goriš! Bum! Ovo što puče, gdje još jedan ja ću snimati. A moraš pred kameru, znači ne u kamer, nego poslije, kad možeš, hajde, 1, 2, 3, samo za YouTube, hajde. Jesi ga! Ja ću zapaliti. Ne, zapali se. Zapali ga. Hoću opet. Ajde, još jedan. Što leti? Evo gori! Nije to, tamo je! Ne, ovdje. Napuši se ja. Ujebim se. Crvenim se. Ok. Vidite kako lijepa. Aha, vidi kako sam da popalio. Da vidim. Evo vidite, ovo još nije zapaljen. Još da nema ništa. Ajde, sad ću ovako. Ajde pa. 1, 2, 3. Jebika, ništa toga. Pali se. Vidite. A, to. Gori vatra, gori vatro. Gori! Sad ću ja te zapali. 1, 2, 3. Gdje? Da vidimo. Da mi još jednom, evo vidite, čeka. Mene. Ok, sad ćemo ubrzo gas vatru, a ja ću staviti pauzu, pa ćemo još malo, pa ćete vidjeti kako profesionalno se gas vatra. Ima da skoči manju. Ok. A, dobro, bravo. Ok, sad ću vam baciti cijelu. Hajde, baci. 1, 2, 3. Dvije. Evo vidite, ovdje. Upali se. Ajde. Evo, pala će samo. Sad će, upalio se je. Upalio se je. Sad ću ja svoj, Dino predrži. Evo, ovako, da ne upali, tako. Gledam sam na vatru, vidite, sad ću ja ubaciti. Ovdje je zabava. Živjela! Ljubim! Hvala. Jeste vidjeli kako je to lijepo zapaliti. Očesili su pravo. Okej! Što zapali. Okej. Vatra, goriš, vatra. Gori! Da vidite. Gori! Puno! Ok, vidite. Kako puno gori. Onda gori još puno. Vidite tamo. Puši se skroz. Samo. Vidi. Čekaj. Tako. Vidite. I zapali se opet. Kamer zamasim. Ok. Zapalit ćemo mi još veći, valjda. Pa vidimo se uskoro. Prava logorska vatra. Kako ona lijepo gori. Baci je vino, hajde baci. Imam ja svoga druga, ali neće on se biti, pošto neće po kameru. Ja. Evo udario mi mene. Kako to izgleda. Oha. Šta mislite? Da bacim u sljedećoj epizodi ovo sve u vatru. Vidite koliko ima, samo ne mogu nikako s jednom rukom. Vidite koliko ima ovo. A to bi zagorilo do sunca, nema ni do one džamije tamo se gore. Ako lijepa vatra.
Ali nema nikog, samo gledajte. Hvala vam još jednom za 10 supsova. Ako bude 20, pokazat ću vam rom tour. Jer možda će nešto pokvariti. Vidit ću još. Okej. Vidite. Možeš preuzeti kameru da ja zapalim. Ali ne mora bi uzeti. Moraš držati ovako, ok? Polako. Ne, opet kliknati, održiš. Polako, da ne klikneš ovdje, pošli gas. Ok, pokaži na mene. Vidite me? Čekaj. Gledaj ovo, kada sad kada je kristal. Voila. Ugaram. Sad krećin majke. Da ga idemo tako. Ok. Eto vidite. Wow. Nisam htio. Pokažu opet da udari. Što ti? Bravo, Oma, bravo. Gori. Evo, ko da sam u bolnici, ko da pomažem čovjeku. Ok, da sam pauzu.